Жақсы, чақырған екенсің. Рас қылдың, өзім деле саға келейін деп атқам. Рас шақырыпсың, еме қарғанда киши зерігет екен. Тура бы? Сүйлешкен киши жоқ, тең түз жоқ. Сүйлешкенге киши деле бар жана бала чақа. Қарғандан кейін сүйлешпей қалады екен сені біле. Аллергия болу біле. Бірде мен айтсаң әлі. Анан бизе ошо балдарга мындай бир үлгү болуп, ушинтип төрдөп алпайып отуралы деп туурабы? Ооба, мен эми сени чакырганым. Жеме, мен сенин чакырганыңа билип атам. Зериктиң, сүйлөшүп отурсак дедиң, балким да бир жака барсак дедиң. Аны билип атам. Жок эми мен сени чакырганым. Ой, чакырат да. Сагынганда киши чакырат да. Ой, мен деле сени чакырайын деп камынып аткам. Тоодон кой алдырып кичине. Жок, мен сени башка иш боюнча чакырдым эми. Эмне иш? Эми кандай десем экен? Үйлөнгөн атам. Ок. Эмне дейт? Ошол. Ой, эмиби? Жок, эми дагы үйлөнгөн атам да ошол. Жынды болуп калган жоксуң го? Неге? Үйлөнгөн атканыңда эл укпасын. Ойлонайын. Илгери бала кезинде лакмак элең капыр. Эми болбодубу? Ой, кече телевизордон көрдүңбү жаш балдарды? Ой, канча балалуу болуш керек десе, 2ден ашык болбош керек дешет. Жашоо акырлар. Ооба, аны мен уктум. Мен да ачуум келди. Даңгыры. Ошого чөшүп үйлөнүп аткан турбайсыңбы? Ооба. Туп-туура кыласың. Үйлөн. Подружкасы мэлеме. İzdеп атасыңбы? Ой, ошого сени чакырдым да, бияка эмнеге чакырдым? Барбы, таптыңбы? Жок, балдарга айтайын деп анан кайра. Балдар жылгатпайт, балдар. Балдарга айтып эмне кыласың, өзүң эле издей бер. Ой, өзүм кантип издемей? Ой, издесе болот, мен издеп атам го. Сен де үйлөнөйүн деп атасың. Не? Ой, барып жанагы менен үйлөнбөйм мындай. Барып остановкага отурам. Опутты карабайсыңбы? Барып остановкага отурам, анан жаңгыз жарым кыз келин калганда сурап коем. Яйланайын, жолдошуң каякты иштейт деп коем. Тияқты иштейт же, биякты иштейт десе, садака болайын. Бактылуу болгула, о мен деп батам берип коем. Эч ким шекшинбейт да. Анан дагы отурам. Анан дагы келет, дагы ошентип сурайм. Жолдошуң каякты иштейт десем, кээ бири туруп, жолдошум жок деп калат. Жаңгыстык деген жаңгабат кудай болду го. Сеники да меникиндей турмуш турбайбы деп коем. Жакшы окуп бекен. Эместеп оокатчылык кылайын дейсиң да киши. Оке, жан болушу сени өмүр бою айтып келген, ишенген жок элем. Не деп? Бул Абдулда айып окшоп көрүнгөнү менен өзү негизи түлкү деп айтчу. Кес туура айтчу. Эй, антип отурбайм, шашылыш деп атасың да. Сен качанкыга үйлөнүшүң керек, ушуну айтчы. Сүйүгүнө карата. 14-нөбү? Убакыт жаман тар экен да. Реклама бердиңби? Ошого да реклама берет. Ой, берет, бербе. Кандай кудай колхозсуң да. Мына мынтип супер инфону аласың. Анан ичин мынтип ачасың. Өткөндө мен дагы нет чалып калам да.
Anam bayağı günü biröğüne çalsam görse al turmuş kuru boyunca ken. Sen nege çaldın hele? Men koңul açkanга degem de. Ha bırak navşak suluçu telefonu жазып koygum. Mana kagazım bak nemeleri. Hazır çalayım mı? Çal. Hazırlı çalsam gele galat. Tak. Alo. Alo. Salamatsınlar. Biz bunu reklama boyunca. Ha. Bayağı adreske. Başka alım başka. Osal adres boyunca gele kalsanız. Между прочим, жашыраакка кемпир. Мага жаккан, бирок Geliniz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oy. Oy. Ana o do'mbaq yigit ko'zime juda yaxshi ko'rinyapti-da. Jim turing. Yaxshimisiz? Yaxshi. Mine Özbeksin bu. Yo'q. He. Arqının dopuchan o'tirgandan tushunukli bo'lsin deb ataman. Kırgızçala söyleyiver. Bu Kırgız sözü. Qirg'iz bu. Только karasulluk. Karasulluklar topu menen kalpakını ayırmasın bilmek. Aralaş giyiverecek. Özbeki kalpak giyip getip kalat, Kırgız'ın topu giyip çıkıp gelir. Usunday aralaşmayın. Ke otur. Ötkendeki neme boyunca. Reklamaga siz chaldingizmi? Men çaldım, men. Yaxshi. Men ötkende de men çalgam. Biroq men sizdeki turmuş kur oturmayman. Meniki ko'ngil açууga de. Siz menikini ko'rasiz. Yo'q, yo'q. Otur. Hazır men emas, bul. Oo, munuku серьезный предложение. Seriyoznoymi? He. Ha, yaxshi. O'zi kelganda ele ko'zime yaxshi ko'rindi-da. Ошондой. Hozir nasvoyimdan tartib olayın kishini. Batkendiki. Seriyozniy bo'lsa сөйлешели. Серьезный. Turmuş kuru boyunca. Bu tigi yo'ldoshingizdin ajrashganmi? Yok, bu acılaşmaydı. Bu üstüne alıverir. Yo'q. O sonday. Bu mayram sayın uylenir. Siz только suyu gününe tuş gelip atasın da. Romantik o'xshaydi bu. O sonday. Anda nega uylanib atatanan? Suyu gününe karata dev atam. Men suyugunga tush kelib qoldim-ba. Niye? Yaxshi kunga papat aytayaptirman. Жақсы күнге жақынырақ танышып алғыла деп атам. Мен неме да ортомчу. Досым болады. Түшүндүм. Qancha balasi var? Қанша балаң бар? Kimisinin? Мында көп. Өзіңде қанша күйе, қанша бала бар? Mendevi. Ya botam. Menin soğonçoğum ganaylık. Soğonçoğunu sulagan жоқпын, қанша балаң бар деп атам. Qanday непонятный nemes. Bizga o'xshagandordu mындай qaradali deb qo'yadi o'shentib aytdi. Düşündüm. Hey, kimdekin? Kimden kız eken? Hey, kimdin kız emez, özü kız eken, özü. Uktun bu. Tuttum. Sıradıyla tutamazsın. Uktun.